I pozdrav ljudi moji, dobrodošli na kanal Ligi Bro, naše novo druženje u Farming Simulatoru 22. Danas, kao što thumbnail kaže i naslov ovog videa, kupujemo jedan brutalan Dex Rock Monster Truck. Nadam se da ćete u njemu uživati, da će biti stvarno prejako i da će biti zanimljivo, izuzetno zanimljivo voziti se u njemu i isprobati ga danas u farmingu. Mislim da će biti i previše zabavno, tako da baš očekujem od vas pravo druženje i pravo uživanje u tom videu. Idemo polako sa IMT-om do shopa, pa ćemo od tamo da pređemo na naručivanje i nadam se da će sve baš da protekne onako u najboljem mogućem redu, što se kaže. Vidjet ćemo šta nas to čeka sa Monsterom i koliko će zabave pružiti u ovom videu Monster Truck. Probat ću gazim, znači sva auta, da pravim haos po farmi, da ga provlačim po nepristupačnim predjelima, ali jedva čekam da vidite zapravo kako to Dex Rock Monster Truck izgleda. Prejako je, prebrutalno, mislim da ćete se oduševiti kad ovo vidite, pogotovo svi koji vole Dex Rocka, tako da bit će baš onako prejako, predobro. Tu mi je ostala jedna prikolica ispred shopa, kao što vidite, dvije u stvari. Ovo bih trebao da prodam, apsolutno mi ne trebaju, pogotovo ova ovdje što stoji plava, ne znam ni za šta sam je tačno naručivao. Vjerovatno za onaj prijevoz majica ili nešto, nemam pojma, baš mi ne pada na pamet. Ali u svakom slučaju trebao bih da je maknem odavde. Parkirat ću se sa strane da ne bih ovdje smetao kad se naruči Monster Truck, tako da ćemo ovdje sačekati to naručivanje svog Monster Truck vozila, a sad ćete da vidite nešto što do sada vidjeli niste ni jednom u Farming Simulatoru. Tako da se spremite jer upravo nam dolazi najbrutalniji od svih, Monster Truck Dex Rock. Sad ćete da vidite kako izgleda mašina, znači ima više tu nekih skinova, ali ovaj Dex Rock je brutalan, prebrutalan, stvarno mislim da ima da žestoko uživate u ovome svemu. I evo te prebrutalne stvari u farmingu, kao što vidite tu je ispred nas Dex Rock Monster Truck. Nadam se da vam se stvarno dopada kako sam ovo odradio i kako izgleda ovaj Monster Truck sa Dex Rock ovim sličicama po njemu. Mislim da je stvarno baš onako pregotivno ispalo. Možda sam mogao da promijenim pozadije i zastavicu pa da bude još brutalnije, ali u svakom slučaju siguran sam da će vam se ovo dopasti kada se ovim čudom izađem polako napolje na cestu. Prelijepo izgleda, stvarno nema šta da se doda, baš premoćnog je izgleda i prebrutalnog, tako da idemo lagano sada na put malo da istestiramo ovu mašinu. Nema tu šta da se specijalno mnogo više dodaje. Tu je Dex Rock Monster Truck, pogledajte kako on zapravo izgleda. Ljudi, ovo je umijeće i pravo će biti uživanje voziti ovaj Monster. A evo, krenuo sam. Da vidimo šta nas to čeka, ljudi, gledajte ovo. Gledajte ovo, svi fanovi Dex Rocka ja mislim da će biti oduševljeni kada vide ovaj Monster Truck. Znači prebrutalnog izgleda, pogledajte ovo. Pogledajte kako izgleda, znači ja mislim da nema zamjerke, prejako. I da vidimo da li Dex Rock Monster Truck može da napravi neki haos ovdje. Da vidimo kako će to proći sa autima. Da li je moguće da auta u saobraćaju? A može da ih gazi. Samo što sam ga zaglavio sada. Sada nema kud, brate, punktirao se. Da vidimo može li se odavde izvući uopšte, teško. Baš sam ga nabio na ovaj Citroen i nema sada kuda. Opa, nema šanse. Morat će ručno da ide pomoć ovome Monsteru. Vidjeli ste kako sam ga zaglavio na ovaj Citroen, a sad ćemo probamo da pređemo preko ovog auta ovdje, da vidimo kako će to ići. Op. Pokušavam ja, ali tu treba vjerovatno zaleta malo više da bi se preskočio jedan ovakav automobil. Tako da Monster mora malo da se zaleti da bi preko njih prelazio. Mnogo je lakše prelaziti preko kupljenih auta nego preko ovih koji se pojave na cesti. Nije ih baš lako preskočiti. Vidite, neće baš onako da se propne preko njih i da ih preskoči lagano, nema šanse. Vidite, odbija se bukvalno Monster preko ovih auta, tako da i nije baš prilagođen za ova kola. Dok sve drugo lijepo može da preskače, vidite na primjer ove ovdje.
betonske krugove za cvijeće. Vidite ovo, kako penje točak lagano na ovo i bez problema prelazi preko. Premoćno izgleda, stvarno nema šta da se doda. Što se tiče monstera, baš je moćno napravljen. Gledajte ovo. Ovo sve može, znači da preskače lagano, ali ta kola su problem. Opa! Ali sam ga sad prevrnuo. Će se ispraviti? Hoće. Bravo. I evo ga, prelazi preko auta. Opa, konačno, krenuo je. Krenuo je monster da prelazi preko svih prepreka. To mi se dopada. Vidimo da li će se sada uopšte ispraviti kada ovako padne negdje na stranu. Hoće, to je ipak monster truck. Ipak je to monster truck. Tako je, bravo. Uspjeva da se ispravi, znači uvijek kada upadne u neki problem, ovaj Dex Rock Monster Truck i za sada baš onako preko svih prepreka prolazi bez ikakvih problema. Čak i ako se prevrne, vrlo lako se ispravi. Evo vidite ovdje kada na primjer dođe na neku ogradu, šta se desi, gledajte ga brate. Ovo je ludilo. Opa! Ajde, ispravljaj! Tako je, ajde, možeš ti to. Možeš ti to, ajmo. Obožavam ove scene kad se monster ovako negdje zaglavi, ovo mi je prejako. Da vidimo da li će uspjeti da se izvuče ovdje iz ove ograde. I hoće, ne može mu niko ništa. Zaglavljuje se na dosta lokacija ovako, ali ipak na kraju uspijevam da ga izvučem bez problema. Tako da je evo upao sada u ovaj prostor s ogradom, prolazi i to bez problema, kao što vidite i kroz vodu i kroz sve, apsolutno Dex Rock Monster Truck uspijeva da prođe, tako da možete apsolutno s njim kuda god poželite, nema vam zaustavljanja što se kaže, bukvalno vas ništa ne može zaustaviti i spriječiti vas da prođete kroz apsolutno sve predjele na mapi s ovim monsterom. Evo, pregazio je i onaj znak bez problema. Ovdje je bila ova rijeka, ja mislim da on može i kroz vodu da prolazi lagano, tako da je krajnje neuništiv kad je u pitanju znači bilo šta u farming simulatoru. Na ovoj mapi, na primjer, gdje god da ga pošaljete, on će se probiti i nema šanse da se igdje zaglavi, da ne može da se odlavi, osim ono što sam mu ja uradio, nemoguće sa onim autom. Ali gledajte ga kako on preskače sve ove prepreke i šta sve uspijeva da izvuče, prosto je nevjerovatan. Prosto je nevjerovatan kako preskače ove ograde, ovo mi je najjače. I dosta smo se vozikali naokolo, vrijeme je konačno za nešto konkretno. Vrijeme je da se nešto žestoko uništi ili da se možda nešto dobro preskoči. Da li ćemo u tome uspjeti, to ćemo tek da vidimo. Razorio sam ovdje, kao što vidite, ovu kamp kućicu, a sada pravim pravi spektakl kao u Americi. Preskakanje sa rampe, da vidimo, opa! Prvi pokušaj nije prošao baš najbolje, nije ova rampa toliko predviđena za ovaj moj Monster Truck, ali sam probao malo da se zabavim i da to bude onako zanimljivo za gledanje, tako da ćemo probati sada još jednom. Monstera ćemo da okrenemo i da probamo da malo bolje uhvatimo rampu. Vidjeli ste šta je Iggy imao u planu, ali nije baš to najjednostavnije, najlakše za odraditi, nažalost. Ajmo sada, ajde sada da vidimo da li će uspjeti malo bolje da se zaleti i da preskoči. Opa! Oborio sam jednu kamp kućicu, ali se ona vrlo brzo vratila u pogon. Vrlo brzo se situacija popravila. Sad ćemo da se zaletimo ponovo, da probamo još jednom da preskočimo, pa ćemo da vidimo da li ćemo u tome uspjeti. Nadam se da vam se dopao ovaj Dex Rock Monster Truck. Ako vam se sviđa kako izgleda ova zvijer, ostavite taj like i bacite taj neki pozitivan komentar, podržite malo brata na putu ka ovom Silver Play buttonu koji treba da nam stigne, tako da ovih dana dok čekamo, s obzirom da smo prešli 100.000,
Nadam se da ćete biti tu da podržite i ove ostale videe koje snimam, a nadam se da će biti uskoro taj unboxing, mada mislim da će se čekati jedan period da to stigne, ali u svakom slučaju budite u pripravnosti, budite spremni, jer kad budemo raspakivali i kad bude konačno stigao, bit će i giveaway-eva, tako da ću svašta nešto da giftam i da se dobro zabavimo taj dan, kao što smo i na dočeku 100.000. Evo skoka, sad je bilo žestoko. Evo, ovaj put je bilo brutalno i žestoko, baš sam ono žestoko na kraju završio u njivi. Ne znam li da li ću uspjeti da se ispravim sada ovdje, baš sam nekako upao u neku lošu situaciju. Pokušavam da ispravim nekako monstera, ali se ovaj put baš zaglavio, tako mi se više isplati da ga ispravim ručno, nego da se mučim. Opa. Hajde, ispravi se više. Čovječe, ne mogu da ga ispravim sad. Evo ga. Tako je bre, konačno, ajmo. Gledajte ovo sad. Napravimo neku osmicu. Ne možeš sa njim da skrećeš kako želiš, koliko je komplikovano. Pokušavam da napravim osmicu u njivi. Evo ga, uspio sam. Uspio sam da napravim osmicu, uspio sam i da dobro rastorim ove kampere. Kao što vidite, baš smo uspjeli da se dobro zabavimo. Nadam se da ste mi uživali u ovom videu. Ako jeste, obavezno znate šta vam je činiti. Ostavite taj like, sub na kanal, komentarišite ako želite još ovakvih zanimljivosti i nekih super kreacija u Farming Simulatoru ili nekim drugim igrama. Nadam se da vam se ova kreacija dopala i da vam se stvarno baš istinski svidio ovaj moj monster truck. Kao što vidite, potkupio je kamp kućicu i ludilo je nastalo još jednom za kraj ovog videa. A evo vidite i kako se prevrće i šta se sve sa njim dešava po ovoj njivi danas. Tako da to bi bilo to. Veliki pozdrav još jednom imate od Igija. Ljubi vas brat sve. Otjerao sam sve vrane iz polja. Nema više ni jedne. Samo jako do sljedećeg gledanja i našeg novog druženja na kanalu Igi Bro.